आज तुम्ही जे फॉर्म्युला 4 रेस आसा ती एक्सपिरियन्स करपा आयले स्वतः तुमचो इंट्रस्ट आसा रेसींग एंड बायक्स बीन सो फुडें फ्युचर कशें कितें पळयता आनी तुमचो स्वता कितें एक रोल आसतलो काय म्हणून हेतून पहिले सुवातीन हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉ प्रमोद सावंताचे अभिनंदन करता कारण हे इव्हेंट फॉर्म्युला 4चो तेणें गोंयान अनाउन्स केलो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलो आनी एका आठवड्या भितर म्हाका दिसता आमी हे दोनदा हांगा मुद्दाम आयिल्ले पळोवपाक हेंच्यांनी करून दाखयलेलें आसा आनी वी हॅव सक्सेसफुली होस्टेड Formula 4 event today in the state of Goa. I would like to congratulate Honorable Chief Minister for that. कारण तेंचे विजना प्रमाणे तेंच्यांनी थारायल्ले जशें जायते ऑब्जेक्शन आयिल्ले मुर्मुगांव आहले रेस जावचे म्हणून ऑक्टोबरान तशेंच ते फुडें धुकल्ले नोव्हेंबरान जाले मागीर निमाणे हांगा शिफ्ट केले मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टा कडेन आनी हेंच्यांनी टिमीन हांगा RPL विथ अखिलेश रेड्डी यांच्यानी हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपा खातीर जायते एफर्ट्स घालून आमी मुद्दम पळोवपाक येता इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवान्स सेटअप्स आय हॅव सीन फॉर अ स्ट्रीट रेस एंड आय एम हॅपी टू बी पार्ट ऑफ दिस with of course government of Goa has been very instrumental in having this type of event in the state of Goa. जायते जाणांक कळना की what goes behind the races, what goes behind the entire event, what goes behind the infrastructure for creating such an event. हांव कॉन्फिडंट आसा की येता ते 3 वर्सां भितर whether it is Formula 3 or Formula 4 along with Akhilesh Reddy and his entire team we can have this to highlight Goa as a sports tourism destination. आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विजना प्रमाणे स्पोर्ट्स टुरिझम गोंयान वाडोवपा खातीर तेंच्यांनी जायते काम केलेलें आसा वेदर इट इज बीच व्हॉलीबॉल बीच फुटबॉल वेरियस इव्हेंट्स वेदर इट्स दी आयर्न मॅन दॅट इज बिकम एन एन्युअल इव्हेंट ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा जायते जाणांक कळना तुमी म्हाका आयकपाक आयले की प्रश्न केले की गोंयकारांक फायदो कितें ते डायरेक्ट असो फायदो आमकां दिसपाक येवचे ना बट एज द इयर्स पास बाय वी कॅन सी दीस ट्रिकलिंग डावन टू द ग्राउंड लेवल टू द कॉमन मॅन आयजूच आमकां कळपाक आयलें की हांगा आयले उपरांत आमकां कळपाक आयलें कितले गोंयकार भुरगे इन्वॉल्व आसले वेदर इट इज टीम बिल्डींग वेदर इट इज रेस बिल्डींग वेदर इट इज मेकॅनिक्स वेदर इट इज कंट्रोल रूम वेदर इट इज वेगळे तरेचे म्हाजे वळखीचे जायते लोक म्हाका दिसले अलॉंग विथ द ऑफिशियल्साचे कार्ड जे आसता ते घालून म्हाकाय कळपाक आयलें की गोंयकार भुरगे कितले आसा ते वी बीन पार्ट ऑफ this रेसिंग डेव्हलपमेंट रेसिंग सिरीज रेसिंग जे करता पळय फाटले 15 वर्सां आय बीन एक्टिवली इन्वॉल्वड इन दिस आय हॅव डीलरशिप्स ऑफ ऑटोमोबिल्स माय पॅशन वॉज ऑलवेज ऑटोमोबिल्स एंड थ्रू दॅट वी हॅव बीन एबल टू गेट टू नो ऑल दीस पीपल एक वळख जालेली आसा ऑल ओवर द कंट्री वी बीन वर्किंग इन दॅट डायरेक्शन इट इज अ बिग ऑनर एंड अ व्हेरी प्राउड फीलिंग लायक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सेड टू होस्ट सच एन इव्हेंट इन आवर ब्युटिफुल स्टेट ऑफ गोवा. We can see and we can be assured that based on the response of today's event, I am confident that this Formula 4 is here to stay and I'm very happy with this kind of setup where common manshak hanga nuksan jauna. This is very secluded, very away from public interference. कोणाक त्रास जावना एअरपोर्टाक सुद्धा ट्रॅव्हलरांक कोण वयता कोण येता तांकां ऑल्टरनेट रूट्स तयार केलेले आसा GMRन देस व्हेरी गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर हियर एंड आय थिंक विथ दिस टायप ऑफ सपोर्ट विदाउट इंटरफियरन्स विदाउट लोकांक नुकसान जायनासतना I think this has been a successfully executed event. Again, a big thank you to all the participants. Goa Aces has won their first home race in the very own Goa, in our beautiful state of Goa. So again, a big thank you to Chief Minister Dr. Pramod Sawant, along with Akhilesh Reddy, John Abraham, the owner of the Goa Aces, and the entire team of Goa Aces. Thank you very much. Thank you.